Hola, soy el profesor Julio Alga, presidente y director científico de este instituto oceanográfico. Estoy aquí en el muelle de submarinos del instituto y solo les robaré un minuto de su tiempo para explicarles uno de nuestros proyectos más interesantes que tendrán la oportunidad de observar hoy mismo. ¿Qué pasa? Pero si es Sammy, no es tu delfín colaborador. Project was a cutting edge for its time. There was some interesting challenges because it had to be in 3 languages, English, Spanish and Catalan. Llavors, si poses només anglès, els francesos mosquegen una mica i, per tant, al final acabes tenint 4 idiomes, no? Una faena molt bonica. La veritat que escrivimos, ahí aprendim tot. I tot aportant en algo. No puedo aceptar tus increíbles conclusiones. We had a lot of fun with that, and then as we moved into the project, we were working under Craig Hanna. Craig Hanna was the creative director. Per l'entrada en el gran centre recreatiu dels Estudis Universal. Who's this guy over here? Where did you get this video from? Oh, a lot of research. Amazing. I've never seen this. I aquí vaig tenir en contra el Craig Hanna i tal, perquè... Professor Alga, insisteixo que desendolli immediatament aquesta cafetera express de 8 braços. I aquí es veu perfectament el nivell de concentració perquè d'aquí passes ja a càmera activa. Venga, doctora Medusa, creo que tiene responsabilidades que atender en el Aqualab. If we can make people happy, that may be a really good thing. Because the world's kind of a difficult place from time to time, and having places to go that take you out of that and make you happy, I'm kind of glad to do it.